Pombe mimi sikunywange pombe, lakini kama pombe sio ukali, kodi iko wapi? Chini. Ayumbe akuma komitini ya ilovia na mivango ya serikali ni madhana kuatia na kuikia mauluku maunduni kifathiko na ala ene dhima aleana namo. Esesu ya kwa sinema woni inambi kwe mudhenyani wa iyo vala inatwa iwe kauntini ya Siola na Bungoma. Umundi yetu iswa kauntini ya Mombasa na kaunti ya Siaya. Vala mudhenyani wa oneka atuwe kauntini ya Taita Taveta na ile ya Kericho. Gilivote ya vilingi wa mauvo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Mosezi wa makanisa Redeemed County ya Makueni Bishop Japheth Munyao ni wa kwanza ambao uneni olono miwe ni ngwatanio ya mabishop makanisa wa Katoliki ukonia imwe ya mawabaloku ala mana twaigwe nisikana ala matwaigwe nisilikali yakati. Bishop Munyao inena itina wakutongo isekikalo na tabania on the makanisa wa Redeemed kuma county ya Makueni kikalokela chatuwe kanisa ni wa Redeemed musini wa Makindu ni wenda silikali kuweka kutelemia na kunena ndeto mbai sielekelwa tongo imama kanisa ende kuthukesia uneni usu na ukosoa kula ibaloki teta maundune mawiti kisomo na kuweka kwa enendela meoleana na yo kwanzia ite kueleka Ken. Bishop Japheth Munyao inana niwaweta maundo dherma Bishop Makatoliki mananene ni mauo na niuvaluku kwa serikali kuwe mienda yone hondo yo mathenekia KCCB na ni mananenie kendu chaguo ni bandu ba serikali swanie ni ba ekusia na bandu ba kukilela na kubwa a Catholic bishops nyita bishop andala kedu kala mananenie manani kidogo constructive engagement kana criticism na matenea ya serikali baluki nitubo ya serikali ni yungami lakini serikali ni tiungama nayo maondole na hata ni Catholic bishops ni mago me katika media na me katika public domain na kwa undi tona bishop kwa kitwa manena ugo Otau Bishop Munyao na serikali yake kotele manja Kenya lame kumya uneni woko kwenye udhuku yote musio wa serikali baiko soko ta kwenye kwa ndo alama dhito mailiana na mivango ya serikali ekuvikia hona kuwa wa serikali na our beloved His Excellency William Ruto ni waisi ndine wa tena ya his office kuike dhona ekiswa judicial killings kuike dhona sindusi ya muthembosu na nisisi atumika na sindusi nisiendeye anu mayambo kile magaze yigyo na kwa nengo kule serikali nikana wize kwithia etho kwe mundu wa ebikevitio hatu wa kotini na bandu bakwa enda serikali ni kwitikala kana kwe andu mayi na mayone kana na serikali ni yungamia andu asu esi siondu andu asu no sio kamisi kana mandeke meiva no kenda serikali ni ya kiamuikie confidence katika the people of Kenya tutina dhina na government na tutina dhina na president lakini tuna dhina na maondola mekwende ya dhina wa Kenya muika uyuwa wa nandu maikwatwa na maibingwa na matiso lechwa imebingi wake pe musumbi wa Nebukadneza na ebinya muno nundu no waise endo mananenga iweba otono musiye serikali itikabike kelero ngazine ya kunena ta Nebukadneza kwinga iusumbikete ndini wa mausumbi mana na serikali esisye andu maeka manena ugo na mame kule ikondo menge kukose wa nimekose watoa nimekuwa kii na nimekuwa kii na maitho wawia kavinane kwa umusomi na mutaalamu wa mondo motongo ikuma kauntini ya Makueni Dr. Morris Wambule idho ketokea kalone kene wenda kwithiwa na umwe na unena nyakato wa serikali na ngaleko ya kanisa zikawene siya kulunga maondo wa mwala medhitwe maendete na ivanthi ya Kenya serikali na kanisa so ndepa yelo thukuma together na sayelo thukuma imwe ikana wese thia ni chathimbe na bayete muigwana ndo kule waise rift ile tukana mbe kuona katika serikali na kanisa baile with the rift kanisa is part of government na serikali wa thukuma ndo kanisa especially government ile was much more associated with the church ku kanisa zetu ngene bala watu wananga ikasisia that by kanisa ni yukana bana kana ndo wa wote mungu katika ananjo then ni whether they are opposition kana the government Otau Dr. Wambua wenda inende kutumia vuso ya imua mivango la ikito ne serikali na itona kumatethia kwa ilia unewo kulia kanisa sana sana niko the meda niko tudaida yonde kusaidia kana ma support ma ya youth na maana na maana kana youth ite opportunities ile inaangalia serikali Mutongo TV kuma Makindu County na Makueni nyeneta wa Ken Mulinge
Atapania mawo museo na ndongo isia makanisa ni makudwa ila meulunga silikali kumya usungio wa mapitio ala silikali ikite inditi kumya unani otonya kuingia nisia na silikali hukulio mune atapani Jacob Chalo wa kanisa wa Maximum Miracle Center Kitui na Munyanya Geoffrey Mungivya wa kanisa wa Kingdom Celebration balama wetaka na unani wa ndongo isia makanisa wena uito munene na notonya kukilia mutea kati wa nende na kuambisia kukita silikali na ndongo Onesmus. Atongo imama kanisa na munaleme ukosoa serikali ya oile meendeka kwika kiukwa uimunene pamuna kweka kwenda kukosoa serikali na oneni ukwenda kuingianisya NND na atongo yaleme serikalini oneni oli kuma kwi Mutavanya Jacob Chalo wa kanisa wa Maximum Miracle Center Kitui balwa wetakana kukosoa kwa serikali ni atongo imama kanisa kwele kwithia na usungi wa mathina la serikali ikukwananywa namo makanisa maili niko thukuma mwamba na serikali nikenda uze kuthani makambi ya Kenya pata kwete mwaniko katika nthi ya Kenya na katika NND na makabila na katika ukabila wake makanisa juzi ni munewi ondola mananeni masia manena yulua serikali ondola yende na bandu bako nenge serikali usungio wa ondola ya ile nikwika mambililia kumibua ila matali ne kumibua ne mwewi Yesuo ondola maneni na masia ila muzumbi onaendie kanisa ni wa Catholic aumia mbesa silingi ngili maana thandatu na athana ngili maana athana milioni 3 kondwa kwa ile nomba cia mafadha makanisa ozu na mbasi ya kanisani jukwa twikika ila meka ni meka lilenzi na utongo wa Catholic ni meka lilenzi wazia kana no tungea no tunga mbesa isu mbesa cia hatungwata siumiswe kanisani Chalo iweto utongo wa kanisa ndwele kumi oneni utonya kukila ivyove na mwaniko na kutumwa mwenendi alikuwa ni mithato na kusioka lero ni kutoa isia miateni onondu wa serikali pamana kutoa isia wanangiko ayenda atongo mama kanisa kuvoya Musumbi William Ruto pamana serikali yake mweko bubwanya Kenya nundu mutongo izi ashirika maingi na mutongo izi andu ingi na kuutu kikamwazi aininyo kanizo la wina pina pa Kenya kana katika nthino nikenda mulidiando ondula mukua mujendo lidiando robo ko serikali andu ane moleana na serikali na andu ane makiliana na serikali mene na serikali na makimauma ndembo ya hatu ngwata musango wa kanisa ni watu ngwata munalea kulea ile binda munalea ulea ila sina umaziwa niki ila sina dhana munalea kulea niki kani katuni mwena kona netubusia izie muno uneni wake no kwatombo ne Mutavanya Munyanya Geoffrey Mungivya wa kanisa wa Kingdom Celebration lai kwa bonza la wetakana ndongwese makanisa sele kwithia si mwanyani mwambe kwimya muwa na kuikideka na vae mutilikangano kati wa serikali na mwenendi kanisa ndulika siasani na kanisa ungama katikati wa kutungiania mugo wa nthi uma bishop mwalile kwitha mwilika kwenda kwete kuthokwania nzi ya Kenya kou kila kielite kanisa ikakwete mugo na kuvoya nthi na balabate kwitha bena mugo matena ubweleano ni mwenda mwi manzo mutu na kwose tambia mukabika kona mutongo wa nzino Musumbi mwabika kunene nake nikena Kenya ikethe na mugo na tukabika kwendea na mbe kwa ila muko nena rosi ya muthembosu na kutwika na kanabe na nzembo nomiswe ikuwetekana nomiswe na Musumbi ni mewie kana ni kutwika na ni sio tungiwe lakini utiwo ndeto yange indu nena nzembo ya mina kumwa kithembeoni yoyote onetha ni mundu wili hata ndembo ditungawa baingwa bandu ndembo ya atungwa kwa ndembo ya mina kumwa kithembeoni ulotunga ni ngai mundu usu yekaniswa na ngai ile vote ablingo mubo Mutongo TV Neta Onesmus Chalo Musumbi Dr. William Ruto yasena kuikithia kana thukumi ma serikali yake ni mathukuma ondu bailite kubikia malengo ala mekito kunenga mwene ndu thukumi wina wailu aidani ya state house bindani ya maminista kuikia sahihi ya wewe na wao thukumi Musumbi Ruto yaseka na serikali ni kuyanisha watho wayo ki thukumi na kwa ile ukwati wa nthi ya Kenya Ben Musauno kutwalese Honorable Rosalinda Soipan Tuya Musumbi William Ruto ni weye ava kuendesa mutuo wa uthukumi wina kielelo nikana kuikithia uthukumi wa mwene nthini weania kana na agenda ya serikali yake ayikithisia ene nthi uthukumi wa kukilia nthi kiukwati. Our performance contract with citizens was formalized upon the inauguration of this administration in our commitment under the bottom-up economic transformation agenda for Kenya. This plan embodies our commitment to addressing critical priorities, including reducing the cost of living, managing inflation,
taking all steps to create jobs, eradicate hunger, enhancing food production and productivity in general, and expanding the tax base. And I promise you, we will confound the naysayers. We will succeed. This country will not fail. This great nation that God has given us will succeed. The enemies of Kenya will be put to shame because we are going to succeed. And we are going to take this country forward. Ruto eweta serikali ni kukwatilia utongo imusio na demokrasia na uwo kwa Kenya onde aimenda maminista kuikithia ni mathukuma ene nthini wa mitheayo. In electing their government, the people express specific expectations and entrust us to deliver fully and also to deliver on time. I am committed to honoring that trust fully. And to do so, I rely on you to equally do your part as set out in your terms of appointment and as demanded by the Constitution. For a very long time, we have imported food in Kenya when we have the wherewithal, the capacity to produce enough food in our country. We've taken on that responsibility, and we are making strides. This year, by God's grace, in a very long time, we will not import some of the food products, including maize. Honorable Alfred Nganga Mutua. Oingi Ruto ni waende ya kumioka ni ukuya dhukumi nthini wa maofisi ma mwene nthi na alameitha na kikono nthini wa udhukumi wa mwene nthi aiweta makendeka kumiotalo kila mwiso wa mwaka wa serikali. At the end of the financial year, each cabinet secretary will receive a performance report card reflecting their ministry's achievements. These scorecards will ensure that performance contracting is not seen as a meaningless ritual. This scorecard will carry recognition, rewards, and sanctions which will be applied without fail. Excellence, integrity, efficiency, and consistency will be rewarded, while failure, negligence, waste, and misconduct will promptly invite corrective action. It will be important that as we execute our mandate, we exercise extreme humility. We also exercise integrity, and we also acknowledge that the focus must be on performance and delivery as you have assigned us in our various portfolios. Going forward, under your leadership, Your Excellency, we hope we'll be able to build greater harmony and coherence among the arms of government and the two levels of government, because all of us, from yourself and everybody else exercising authority in this country of whatever nature, does so on behalf of the people of Kenya. Vilingi wa Mavomo Tongoi TV, Nyenita wa Ben Musau. Nende mavuasu ma Musau metunenga mwanya tomboze mbothi umone muguve na teuka ingi na mwoboka uta. Kilandi yimia ya mitongo ese otundu katiba kaelete na vemi ya itongo ese ndisio ndekwa vamwe veo vathukanu kati wa aki cia mundu na uthasi wa mundu weni wisi kivathukanyo ni chau Mukamba ni mundu mwe muno na ndeto imu wakunikila kwa uliku sithia wasinzu wanie muno
mundu autavitio kungelitio vivyeni wevithanite na usekikana wavitwa ni matuku wasava mundu usu etha kwililite kithimini na akamanya no auteye wia na nundu ndamanya ikomasana muyanthi muthia uwa twevundise yulu wa mio kilunguni cha usili wina kwa karo wa mutiti saa 12:40 cia wiyo va Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Novikite vandu uko na ngaita woli lwenue tulia ngai akuandikite kitalani chake nokana kukwata wathi uwa kitalani wake Veronica Siombua Willy Simone yaku vinyea *811 *445# kana ukone simu nambani ino 0702 657 199 na wivinyea imwe katatu na nukwata wathi u eka kuia kitalani cha ngai uwe mwandike ngai akuathime. Ena ndiri makulu kwithwa maiso vya melati ondhela makwata kuma kwi makundi ma ene kana ndwala mawendi musio na ingi kwekonia muno na ngwata neoletonya kumathengese pamokwata maendeleo newitana kuma kwi kwa Albert Wambugu ulani obisa munene wa ikundite ya kisilikali ya Hand in Hand alama kumana na ene ndikisioni cha kathome kweka ngundo umeloni wa sua kupingwa mulati wake hivyo ulama nengete ula manenganite tautethyo kisioni kie uneni wake Yongola pithani ya msia wake sio kie Evelyn Zekiola kule silikali ya kaunti ya Masako kutungia melati ya ndobo hila siya kwa meke sio ni kie na kutia NND38 Boniface. Albert Wambugu amenda enenthi maende na usuvia milati ondela manengwa ni makundi meki wathukanyo kwithwa mulati uyu we mwamba kana wetu ni nkwanta ni asiki wathukanyo ila sina kilukisiwa kwi enenthi na vethitwa waikusiwa wanangi kumavinda kauta ila nthi makwata milati teno. Tunasema tunaacha huu mradi mikononi mwenu, maana huu mradi si wetu na usiitwe tu wa Hand in Hand, hapana, ni wa watu wa Kadhome na watu wa Kadhome ndio wataulinda, watauendeleza wakiungana wote pamoja na kushughulikia hata ulinzi wa pia structures kama hizi. Kuna mahali kwingine tunaenda tunafanya hivyo kwa sababu tumefanya miradi kama hii kwa sehemu kama 10 na pia wanasema shida ile kali iko ni watu kuja kuharibu na kuiba metals na wanaharibu infrastructure ambayo ni muhimu sana kwa watu wengi. Kwa hivyo wailinde na wazingatie pia zile kanuni tumewafunza. Vaweta mathukumite ngeme mwamba na serikali nene na ile cia kaunti kana cia mitiuko amaseso taemetho maita isisio ni kwathunyo sele mbeta ya Ukamba na kundu kungi kulako kwenda kuongererwa milati kana kuthengesia uthukumi kwe mwene nthi na muno nzeni akiuna maundu angi. Na sisi hufuata sana yale ma priorities ambayo wameset katika CIDPs ama the County Integrated Development Plans na pia the annual plans, na kwa sababu hiyo sisi tunakuwa mkono wazi tushikane kwa sababu priorities za wananchi wanazifahamu sana. So sisi tunakuja kutekeleza yale labda serikali ingetaka kutekeleza, lakini kwa sababu ya nini tunasema scarcity of resources sisi tunaingia hapa. Amwe alama unikana mulati uyu mwita tondwa watakuwa kwithwa mena thina mwingi wa kiwu maikulia nenthe alangi withe kana mena ngwata ni usema kundisi oni sandwani no kana mabikio ni mautethio taya kwithwa neze mwe ya kwete umwe wa maendeleo isio ni sonde sandwani na kula kwina unyivu wa maendeleo. Tumekuwa na shida ya maji kwa wakati mwingi na tukawa kama kikundi na community ya Kadhome sublocation tukawa pamoja tukaform kikundi, na kwa bahati mzuri shirika la Hand in Hand ikaja kwetu ikaingilia katikati na ikatusaidia. Hii jambo la community kuwa pamoja kama kikundi ni kitu ya maana sana. Tumeona imetusaidia kwa vile mtu akiwa peke yake kama NGO haiwezi toka ngambo ikuje itusaidie, lakini Hand in Hand wakati waliona sisi tuko pamoja waliingilia katikati na wakatuuliza ni nini tunaweza faidika kama kikundi.
na wakaingilia na wakatupatia maji. Ndeto hizi cia kutumbaunia musie wa Kangundu Milono Wasua Mwandu Evelyn Zeki aimenda enenthi gugweta kula mono nangiko witwa iwa kanongi wa mali amwe nenthi kwisalamilati kivathukanyo oprawi kulia nenthi kwenda na utungiania vinya vamwe kuthukumwa na kwenda na utethanya nthini wa maoni kivathukanyo na ingi ikulia serikali ya kaunti ya Masau kithikana ndovu icio nthila panagi kunthini wa kilo kinda na gisio kicha Kangundu Milono Wasua ni ciatungi wasithwe ci utethio kwa enenthi. Shirika yini yetie bohol ina only 2 water points. The county government no yoselele ikanyaicha na isambasya kiwu kula kunge kwasa kana withie I sublocation yonde ni atethekae na ini ndikula ndo ila matwenzite ndi matwite nesa excellence wa vinendeti mutwenzite ndo boita ya matithini ila ina kiwu kingi namba kwikwa sola kana namba kuniwa kiukambio tumika nikaenda kiwichuchu withie ni watwiki ya pipe withia ndu matona kukitumia na ini ndo boila mbanange ku tasia yetu ni na kathome withie ni siase ubwa withie mwene ndi no kwata kiwu ndo kiwu ndi sini chothayo na indi na kulia kwa mashirika onde alama ngonzio na nduma ngonzio mokitethanisie kwete kiwu kwa mwene ndi kwa wa Masako undu mukamba thini wa nikiwu na amino kwata kiwu ili atona kumina ucha kisioni kikitu na indi anduma kathome muradi umwete iwe musubie na mutu mie kwanzila ya elite abinda maingi ila kwetha na miradi teno kwetha na masola ni kwetha anongei ona sindu kwa nangwa kwa una musi wa kwanda ya yanga iwithie ni mwasubia kaunti ya Masako kuma kathome ni toboni mutisia amwe maene nthi kuma kithimani ata kaunti ya Masako ni mamwenda MC wa wadi ya Matu Judas Mbilindawa kwibetangana na kila mewetata kuthamisia uteti wa kumupwa mbunge wa Yata Robert Basil kisione kicha kithimani oni kuma na uteti uloto iwe ni atongo ima uteti matongo iwe ni gavana wa kaunti ya Masako abinyendeti chumwane kithelu bala meweta MCA wota withitwe aito meandero sia kumumanga mbunge o enendea meweta kana chapata kuone kuthuko mwane serikali sio nthe na baibata wa kukitea maendeleo Musao ngalasi ya uteti ulotwa igwe isioni sia ya atachumwani kitheluni ateti alame uvingwa milati ya maendeleo ungu ya serikali ya kaunti ya Masako ni siambi ya ukila katikati wa enenthi na atongo ii amo maenenthi mayeyumilia na kutetea moyumbe wa va Robert Ngoi Basil kumana na ndeto mbio sia kiuteti ila withitwa ikwata kuma kwa MCA wa wodi ya Matu Judas Mbilindawa maimwenda MCA uyo kwevatangana na kila mewera kuthamisia uteti wako muvua mbunge uyo kisioni kicha kithimani kaula wina atongo ya ama county nundu mana atukithie muno weekend ino ithie palamba zili wabika ni mpaka bakwa kithembe yumozelele baubange malaendi yemenzite mozelele na mayiki ya mara undu mbazili wakuna paa kwake ondu atweza tuyueta twaza kuwa mayata ya muongoni nienda uweta mewe ati kana matabu ati paa kithimani beandu na beandu mailite hizo maimanene na nundu ithie ibinda jitu no yukite ubika momeka leo kuu na ithie no tuivanga na ito mashuria nendo kulia na ngimukulia kwanda ya mheshimiwa Mbili nundu ni munana ngimuya au mano wa maundu make timana nundu ebinda ila ingitio mulilikene kalumwe kibelande Mbili asiani wo kutema lelo akapicha kimango ni mulilikene na yuno kia inge ambe ya kwa kwita umanga mheshimiwa Basili na Basili ndejume amo enenthia ya mewere MCA uyo withitwa itumia ndeto mbai sia kivuthia na mbumangano kula kwi mbunge uyu undu ula mamwenda evetangane na uo twina wo mwingi twina pyo atongo yasino bwa Basili tafadhali mekane na Basili nondo irinda yekalika na kila umwe twende no mumake bindani kuma mutongo iwayo lo mpaka mutongo iwathi twina marking scheme na la tuketu ansa tukanengana mutongo yulo twikite nesa tukamena kila nina denacho nigana amwe maandu asakwe mayata mena kimena na mheshimiwa witu mayaja ndo buko ndo maguli oneza lelo niwo nienda ukulia kwa ndaya atongo imanengane ndaya umazi ulo mpaka ndi nondo ikini jitu maandikite na twa maandikani tu kwenda mo manengane ndaya nundu keka baba na ina problem gavana ndana kuniyo Basili akamwambia ndio na wewe tio madam maka kwa tena sindizu ya leo katuka tawe ni MCA kwa bandu bangi
aitu kwenda mako tembea mundu akatembea kula kwake na andu make yuba twenda mtundoze ako kaga nena ngabana na inena na andu make tia yetu kakuwa mukululie kuma na ku mpaka ku nake usungi ndatutete kwake kukeka oingi mewera chavata kuone kuthukumwa ni serikali sionthe nikanaenende kukwata maendeyo na vaivata watongo ikuendeea na kukavana nundu wa maendeyo andu maza kuiwa maza kuonwa magita uthukuma kwa ushirikiano na umuraji nyendeo mwita ni mwe etha wende kwenda maendeleo matu aege utwana angia mweshimwe vitu kwenda maendeleo wou amkome atongo ni mutu sanise muno twamumuvie mutwete maendeleo tuya mumiva mwete kauku ku mashinani kwitu kitumi wacho ila mbasili wende no thukuma atongo ya mtu asakuye ni mende no mubwa na twina wo mwingi muno nondo ila mutongo yukuthukuma mwene ndi enda uthukuma mwene ndi ndakindu kingi wikwa ni mutongo akakuthukuma ngewa ya maendeleo malami ukekiwa ithi tuikwenda utabuka twenda lami uwamba ubindua unga mwengali ya wambiye ngali nundu kila momba no kalila kana nata nithi tuimite matunda bana nithi tutwaana kukekesa tukatwaa ikombe kwa aya matemewa kilomita 5 na itu tuko kotemewa kilomita 5 vilingi wa mauvo Mutongo TV kuma vaya ta kauntini ya Masako nyeneta wa Ben Musau. Serikali ni aweta mauthuku mingili 18 oyume mutandao na oyune ilikite ukwati wa silingi bilioni 800 kumana na maluku ame mauthuku wa serikali muvya munini wa ndhama na wandikithia wanende wetaka na Kenya ni yonde ya mbende yonde kwithiwa na mauthuku maingi ou mutandao ni wonanio wa wailu wa uthuku wa serikali maundone ma teknolojia. Benjamin Mwaka tueleze. Mwandiki muteneka muveno wa ndhama na wandikithia wa NNV Professor Julius Bitok na wakathi uthukumi wa mutandaoni pala wavithwa uyuma uthukumi ngili 18 ni maendene sa mutandaoni na maetete vaita wa silingi bilioni 800. One of our flagship projects, Visa Free, has been a very successful story. We started Bitok avithwa mauvo akavinani kala minister wa kukwatia muvyano osese wa nthini Musalia Mudavadi watamuka miakoni ya Nyayos pala ingi ukweta Kenya yuthimbe dunia nzima kiwailu uthukumi wa mutandaoni. Kiuthukumi muvyano wa ndhama PS Bitok weta mwaka huu waka wa serikali ninenganie passport ngili 540 wala muvya huu ulichaini ni vasilingi bilioni 1 kila muthenya kumanwa na mauthukumi ma ndhama. We import this one already with the security feature. Just to give an overview, these are the head departments in this state department. Na kwangali kwake Mudavadi no akulia thukumi muvyano meke viti wonda kumunthukuma mwene nthi na kukitana na ulusani. Vilingi wa mauvo kumuva musieni lovi nito wa Benjamin na Mwaka. Uthuthi wa kubanda na kusuvia mitini wendeye muno ibinda yeyambua wala nende makuliwa matumia ubiso ye kubanda miti mingi molotoni wa musumbe Dr. William Ruto wa kubanda miti bilioni 15 ni ukuli wala umwa ni wakili umwa kwa isitro Charles Mwalimu kawindane kala eto isiseso ya kubanda miti wodini ya ngomeni mwingi ya yolo ina musangi no kutwalesi. Ni skulu no musingi wa kamusili wodi ni ngomeni ni mwingi north itino otwa iseso yovandi wa miti wakili Charles Mwalimu ni wathuthie nenzima kwa chamba iseso ya kwa ile mawithi luluko kwisilo vandi wa miti ote ukuivetana na kutemanga miti no kenda kuvivya makana muno kisioni kiicha mwingi north itwa clean environment nikudha nituisekana miti ninzi yemwe ya ku clean environment nikudha pia nitwa anisia ula moyo wakatiba kana kila mundu and right ya clean environment na kisizeke kitu ni Kamba Visionary Association ala mendi tomatotembelete kuno mwingi north na ala within the 2 days nitwethe tutuvandite miti ngili 14 maskulu ni maitu ala miti already ni disbasiwe na ni vandite uneni wake wa kwa chombo ni katea wandana ula ni mwene kivila ngwata nioni ya Kamba Visionaries Association. Nitukwenda
kwia ene nzima mwingi north mabande miti ona bamwe kubanda miti masubie chao miti kila mundu akishenwa abanda miti kwake musie na nitwisi ni kwitho ni kukothangite kwitho kwina thina wa kiwu lakini kusubia miti wimwi kwithwa kwenda kiwu kingi muno ona kiwu kilo thamba cia musele o thamba cia mboso no utumie kwikata kunyithia miti Katiani wathuthu serikali kuendea kuinza enenze miradi ya kiwu ndumwe na kunengane matangi masukuluni kati wa miradi ingi ya kiwu na ukienda kusuvia mawithi ululuko siku kwithwa kwina thina wa kiwu na nitunena na serikali katika ila vision yo ya vision 2030 ya kubanda miti bilioni 15 mathengesi kiwu anduni ta season cia mbua wise kwithwa ni mathengesia kiwu ni manenge ni masapoti ma school na kumanenge matangi na kumenzi andugoi ikenda wise kwithwa mitini ekata ni asubiwa nundu baithwa abe mana ma kubanda miti no kwisa kwithwa muti usundu na asubiwa tunaneneba nyingi na wathuthi enenze mevetane na kutamanga miti nzikayoni sa kuvivyo makavalo wa makule maende na uvanda miti no kenda kukitana na uvanda likuwa nzeve maituni kana meketha na temptation ya kutema miti nundu na kutema miti kana mabibi maka ni kwithia omune matema miti omuno mende kwete ukame kuono kwitu na nitwesitwa na mathina maingi muno mambua na mathina simo zema ukaukusu na ukame usiwetu wanundu wakutilanga miti kwithia itha tukwananga mazingira kundonya kumathuthia bandu bakutema muti mundu na bande muti na in the likely event ni watema muti twasete baby ni nyombo kwaka uteme muti make sure kana ni wa replace muti usu na usubia mutunge unenene tukite kusava na muno tutumie miti langu na embwa ni watila muti ona ndiko asio replace muti usuwe weka watila muti umwe ubande miti te 10 nundu twalea kusubia nzi nitutona kumia muno nundu ataalamu metu tabia temperature cia sikambata na degree ta ile nitutona kwithwa twina thina muno kumaka musili wodi na ngomene mwingia yulungu report ya vilingi wa mauvo Nilina Mosangi na tuimine kilumbunge cha Makueni ni chambisia walani wao kumasomethia muika otuika wao toiwa metokana na mota walani olao kuungamiwa niki na ndo cha NGCDF cha kilumbunge ki mabundi sio amatata muike komi kuma wodi sio ndesi muonze sia kilumbunge ki walani olao otuiwa kimanyisio ni chama otuika kibadhokanio cha Water Technical Caleb ainena kavindani ka kuvingwa eseso yi mwene kivila wa kinandu cha CDF kilione mbunge cha Makueni Daniel Kavoi nwawetakana muvango yo vamwe na kusomethia muika motue kame kivathukanyo makautwa isi yake la mwaka ku athuthie ngi ala makwatie vuso yi matumie nesa ne kana mamina masomo matone na kutetheka twibundisie utoi wa ngali twibundisie maundu angi movo wa entrepreneurship na maundu angi ala mewetwa baadaye na nene ala meusomethia ciana ici tupaa Water Technical kwa ibangoni ya iseso yi nitutanatengete mbesa cia maundu ma kusomethia maundu ma utoi wa ngali withia andu maitu ala matwaa ciana citu ila ciutwa bodaboda sina license withia ciana citu ila ingi cienda kulika oweani wa utoi wa ngali ndu sehemu ingi Kenya ni cia kwata mabalwa ni cio kwata o training ingi punthini katika NGCDF kiliongi mbunge cha Makueni kila kitongo yewe ni Mheshimiwa Susan Kiamba etwithitwe twina mipango misio kwa andu ma youth etukwitha tukwatie kila mwaka maseso ma usomethia maundu asu ma driving na kwe wangi tunawete tunobwiti na maundu ma plumbing na kunenga na skills kuingisha salon beauty isu inamba kwambia lakini kwa o YouTube wa Water Technical matikumo monde mwini wa 11 nitwa lauji na twa flag off kisomo cha ciana miongo mwanza
seto kuma across Makueni constituency isomethio driving isoso hii yende binda ya moyuma nusu na ningikwatesia asomia swibinda seo. Mwalimu munene wa kimanzio kicha wote TTI Joseph Munyuoki akinena ne waikithisia mani wala matonela wala nione huu kanane meone wa mauvundisio make wango kiyulu na ingi nimeomongela masomo mbeange meokonya mitandao na ingi kumasomethia kila umwe wise kwithia nutona kwiyandika na kuungamia wianesa institutions ito na ile ingi ni kwithwa ila tio mavundisio bo twai wangali na bodaboda ni sio katika mongelela utoi kongi ugethia mundu ni wa manondo tono nena na customer ugethia na mundu akwata mbeza ciake wa manondo tono itumia ukethia wa mana skills ingi katika computer tono kulika katika mitandao akemanthia undu ni kwithwa ite zisia ila sio mina form 4 ni mbingi na hiyo kwata mwanya wa university na katika TVETs kwina mianya mingi na ndona kwia ekalima Makueni kana pay with so inene amwe alama atonelela wala nione uyu ainge moma inena ne mawetaka no twika uyu methito makiumelile mata hatio maena ina vina wa kumanda ilovia kana wa kwithwa na ilovia sia kwithia masomo aya ni nota nunu ndo episode yo mundi ya kwitha tunengio mwana kwika driving driving license ni tuthinetie muno kethio na mota ndutwa nundu nukia sikali lelu na ni busoseo nundu wa mina kwata license uti wa mota peke yake no mpaka ngali ndia sisi maka nangonga maskulu no na kwitha baundi no kwenda kwake na matei make alotuonete tutungia mvea kwa mama nundu webusoyu watu nenga ithye ndia sikana no ni twaengali Caleb Chalo, Mutongo TV, Lelengi wa Mauvo. Ene musese mavasu ma Caleb Chalo kumangalika usia Makueni mmato te muthia bilingi wa Mauvo mwendone wa saa 3:30 ni mubiano ndo kuseisia nita wa Steven Mwema twina Teresia mwendeo nenga Mauvo wa kwanza ya meko tutha nengi kwa nane kwa mwe.